Аркадий Айдак ширна кенегерень. Ане жаплаза илече. Такшанавал вылдырахне канмаанна тырна ушкане эдемрень пірреде хараман. Ялхалахе уйра візен ташини те гурны деди. Унжухне кудырахра тискер чарчунзене алубах табылар цахтытма булны екен. Халя візем тети пибех шухальчеш, тень шингужумнелік меграще. Керлеть шавлать пугу. Ядерне районенчи Ленинская искра колхозра председатель зуйлаще. Калажаганзем пурде чуна ыратараган идузем жеклеше. Тырбултугы же гектардан щичи сакыр центнер чеш. Кашне не бушне шулдалыкне сакыр жер килограмм сет сузайлеше. Чакадардузем районда чибиче кизем. Мінле бұрынмала. Бригадирзем укшажын урых облышыне гайзайшлеген колхозниксене ятраназын зайып келеше. Нумайы же ялагерзы духма шулжу кижындарагать, шугажа да пыльжик тикмешкега. Шывжав гуштах луплана замантра Василий Емельянович Русков эшпе выржы ветеране змагелет. Председатель булма Аркадий Айдак кандидатурине зенет. Выл пирень хужалых парторге, колхоз ердыжинчен дейтлара кешлет чамрак, вайбики, ослотынла. Пуху жакын хышын малдан хинжен де вайларах керле загаять. Аркадий Айдак азайлевинжен. Клуб алыгин женгереген халахатин кередіп. Тыван колхоз чернете пренженетме манажан мазан камажан малаха візен. Әне недір вет. Эбе чынны бехте вайгыватчы маки. Председателя зуйлан жүхне собранне Пухова гайзалар бір киве клуб берін. Потап Владислав Ивановичен бірінде болса хитре клубчы пызык гайзалар зайып. Ман юлдаш хиражанагаларым айдаға гайып бір деп. Каймас бір мана ман жіндем ұшынчылар мадайынде темлебек. Мен хиража бұшын тілзіларны көйдесі қалаш бұл деп. Кайзылардым хали калашашымда толбошаш. Ашта мен чикне онда пәдім бәвет председателя пәдім айып сәне тапрадаш. Пернгу президиумра болны да Аркадий Балчи. Перерыв адухаште чәлімдік цайрать. Чәлім білеттері айқалы. Шамбе китрегатчы ғал чәлім дұртны жыны бұна пейді шәллезілар апчы. Мен дума дұрда ачқашақ тезі. Қайран варан шавгаш председателя суйланы мар. Он бір зіхеттеш цығаны пухузен пейді жамбек шырлене олза бұратчеш. Тебір күнне шкулағай мұлағал. Хал бұлзан ларап чегеп шамда итлезенде. Тебір иккім шкүн неде. Анда сіктіртмей ұрамаш, урок сіктерден. Кая апыр. Мен онда хожаш Алюшкин үйінжен 90 хожаш сенелі бір юмандара чалдылар айту. Шамдан соқмақ, хорғай кісембек одап бір чебір. Тобышса бұраш хал. Айдықран болма жандан председатель дейш. Краснов Анатолий Андреевич, манран бірге жоласылы. Выл бұрат. Выл қалатте онран бұлатте деп қалабын ран бұлатте. Пребрикінен жақында өттізен бұрде болма жандан шамрық дейшқал. Вара председатель турым бір апырғал. Шкулдалар апырман пәдімбе шапшоқ суйлана дейғағу суйланмайсы деп. Вара келе келдім бірде председателя суйланны дейш. Айдакпай бір пәрвеғатыра ішлемедігінші колхоз председателем болза. Бұл ұтмол 20 жылда, ебі ұтмол 30 жылда. Тыдын засынақ, те 1-2 жылданақ уже айдағын ятне пұрвырында дазын бабышларыш. Тересібі қаласым, ажак, айдак синонимзен болзады жеш. Пұрде айдак, тересін ажаға азайлетшеш. Ажак ялне. Малдан пәжі құжалычы, кәрім пызы құжалы шедінзе, бұйланза. Он батне ебеде біренмеге қалыспылады шүрезе. Он айдағын ялынақ мен де бөлін шенні бұрычы. Іштезе бұран, құжалық байырсы бұран, но мен де бөлін, іштанда бөлін бұл шенне бұл что загларачы. И қалыспылады яланақ бұл что заглар не была Илашинжен терс полный балрач. Чирімші чере председатель бұлдадыны Айдак, анланна. Ял ешырада,
Колхоз шерезем жинже де ширіп терге керле. Чималдан выл ширмазенже күді жүретме жарать. Вылі гуряйынже шерде курыкта ивыш хунаведе таптанать ведь. Вылыға келдеді саусрама шемезіне унчухне пиде канзыр булна. Шенелех нигамада келешмен. Чилайже хиришлене председательжне сивень бохна. Ара ял ешыра эмерден жирепленне елана улуштарачкеха. Крещен бурнашнеше молодастезе, килди эне вылыға колхоз валиду янаще. Сетне халыға юнихакпах параще. Ваты зембе аджабычана тюлевзер. Палах чылай жылырцен айдак шакна пызык юноштезе жутлать. Ял жинныне килди вылых сырхварма юрамас ведь. Вот вылыхсем шинзенжин судын илзе тарандарма бушларым алдынақлы. Шамбавы илже хужалық ен. Но умбек тума паршалық чарачы. Волжав чарныне бахмазрақ. Шинзене вот хужалық килди хужалық сене тыры барачы. Шамрак вагырзем барачы. Шинзен бара килде шлезех, шлезенме булдарачыш. И шиндерзе хужалға шак бөліксен барачыш. Хужалық шында көппеде узылы, шинзем жінде каламы жөк узылычы. Шакунсенже Аркадий Айдагын шунатлы сымаге журалать. Ширма жатра пирень пуянлық. Везенже ивыш курыкларца үстері бір. Певе күлі жавыры бір, пәдім тавралық, симес тумба веден зейлемлене. Шутчандалы газыхланы, тыван жыр жыва зыхланы бепердан, шапланандарны выл ялғалықне. Колхозра шамрык варманземларда зеже, пенде дығыр жыр утмыл жечімі шулда бұшлана. Малдан неметке варе деген вырында, 2 гектар жіне юман, хыр, хурама терекларцағы варны. Шеремде жытман жирма, игі жулдан, ем ежлі тумба ведене. Василиса Яковлева бригады кунда гектар бушне выдыр центнер уды бұқса еліне. Ана пәдембех колхозниксене валесі бана. Хелле шамрык варманды юржинже мулгач ерезем гурына бұшлана. Ку піремішіндерю. Кайрақпа вармандыры кезіне пилікшер улчар гектар жинжаларны. Пәдембе вара икшер житміл гектар ытла. Кашне жирмара уйрумын вайхуруза ішлезе эрозия барандар забына. Вунығы варан алла утмыл папка жекленет вет. Шағынбеге хирмана люцерна аксасы мислендерне. Шитмілмі шулзенже колхозри кашни жемье ширмазем дұрық шер икшер деп евішлердать. Пилік шул куши шав евісіне тимлі бұқсадрать. Выл вғытра Ленинская искрытада вежі кужалықпа бірлежет. Колхоза пуре вундвада ял керет. Таврара сагыр вундвада гектар ешінаган утмылдвада певежі далса вырдать. Унда пулызры бүшне хындырзем, шыври ыты чарджунзем ырагураще. Шамрык варманзенже паланзембе пыжызем, хирзыснезем, мулгальсем, пурышсем, ызанзем, тыманазем, уладаказем, хирджихизем. Кукук саселденет. Уйра сывырзем хыйзенешне даваще. Текілдурасембе пылгурдезем чечек шинжен чечек шине вежеше. Тыван жер жинжех шетмахры бек пурынма буладекен. Аркадий Айдак ширнынжен. Эх, плесте зирень, ала вешенлартны варманзене хирджихизем весегелни пиринжен мене білдернене. Кувал шер чирлеме брахныне, вай бухныне, сывалныне білдерет. Апла булзан эдембе шутчандала хушинжи тадылны жығыну, шенерен амаланачке. Тен анне галанадырназем весегелесе деге цейлі бір. Шутчандалыға юратны осырлыған дейір, шер жинже эшлезе бұрынаган шынна, кашни гунгирлия балавыл. Умбатне шинзем шүлет швренме. Хамр республика ранканамар. Пур ені беде, вот хымла ені беде. Вылықчары шиднес ені беде. Нумажлы үзеген күрксем, брынет зайлесені беде. Эрозе бегіржесені беде. Тогда ты нумай ені бе, Аркадий Павлович, он малда быраганзен, опытне сараган, школ бұзғады, яу жалағынша. Перін бұл шинзембе хайне түт каламада чалынбе, клопка болуны чанжын военный. Бара бұл пәдіклей, боевой болуны, евіштірік, мен жоқлы жүрейне бердет. Евіштірнеғ барса, мен бара бұл маршировать тударатшы дейді, жазене мамы қалады. Элік дейді, халгибек, мен думан дейді, футболла дем біламан, а маршировать туна. Традачи дитя дизене, партемже онда вон ажайы, вон бір ажайы, аку вильни жол. Вара маршировать туда рачи дит, ать-два.
Ну, намыш гладинде мама. Темля адизе мына итлетиш туда дейді. Тада бұл пүтікке қылажа ба жүрене. Онда жишуп кахерлерекче дейт калаза бараш. Хызенялызем. Почта ятыл болны лажи. Ебні қайран қалап чекмін. Тухмах лавитный. Аркадий юлан ба жүреме. Штан біренне бара. Сразу келетте парторгым. Юлан жинеқ барзыларайд. Лажи бұл сынок мен жүлеш лажа болны. Ялгужалыхи перенчержевра яланах терле реформа иртримели полигон вырыне полнадейший колхоз ердежинче ишлене жинзем. Палах нумая же ырыба вишлене имень. Тагырвынныме шулзень бушламы жинчи еврлыхсем вара халеде кожуминчеха. Унчухне промышленность предприятиезем ялгужалыхи валидрадаган продукции хагезем шер-шер худуйса гайреш. Ялгужалых техникин шундармалы сырмели материалзень вырлахпа удобрений хагезем тюбене жидежекленчеш. Ялгужалых продукциян хаги вара візембедан аштырзан аран-аран үсіре. Шак самантра хрещензен хайзене хүделестезе мінде булин тумаллахче. Тағырвоннымыш шылзен бұшламы жынже, шынерен влаш организ дедімізем тумадыдынжеш. Урыхла влаш дедімізем. И Аркадий Павлович сеннибе коллег хрещензен зуюзінже калаша дадылдымыр. Хрещензен влажа туны жерде, суйлан жерде худшын мазасын. Бізем влаш дедімізе организем ежінаган үйдізіне татсабан жере худшын мабыдыраймайшы. Еще намай Аркадий Павлович тем же учинде на унжинжен каларен делал. Туда гумала пирни хамран хрещензем партине. Хрещензем партия был шержевра рух нищета пулман. Передем бір регион в Российской Федерации инжел Чуваш Республики. Пирни Чуваш Республики инжи партии организации не пахса ундан брензе Российской Федерации шайынже Россия хрещензем политика интереснее хүдлеген шамбек партия дума ежинжеш. Аркадий Павлович тем же ученде хрещен союзуме ларта шамбек үйду пире хамра кирле хамран хрещензен хажачы. Хрещен сасы хажат загудумыр. Каласпылать кәске вағытрах шак хажат республикара чи булаган хажатсенжен прибыл задыш. Пинде тұғыршыр сағырвынды хырмыш шулда Аркадий Айдак СССР Верховный Советин депутаты булмас уйланать. Я бы Харькиве гастовадып, съезд на усасынах, съезд пушланчинех, паллах туйнать вал. Аркадий Павлович, ялдан зуйланын депутат сенбетер булза, взем канашлаза, калашта татлына, хрещензен интересзене хүдлеген организация жоғыры, комитет жоғыра сижінжен, калашта татлына. Съезд пушланзасынах, премеш заседание выходинже, перерыв выходинже, Аркадий Павлович трибуны жіне тухрыде, депутатсене чынзе шайынбек алары. Перерыв выходинже, эбе ыйдашын, ялдан суйланы аграрий депутатсене, залра юлза, калашма ыйдадып сені. Учандазым юлза калаша тадылным, 20 червонжиже депутат пугунза взем, пойдем съезд патне, пойдем Россия, Совет Союзен халахи батне, шамбек взем обращение ежинно. Аркадий Айдак тухсагаланынжен. Хулажынный беданлаштарзан хрещен пурныже шавдери йывыр. Шабах хрещензер шержив пурынаймась. Ял жинныне пулышмаллах, кувыл шержива булышны ех пулать. Тағырвонным шул варинже, тағырвонным шулзен бешінже едеген реформызем ял ғужалықне тепренех білердеш. Шәмбек чунне барза әшленешін ун ғужемінже шәмбек падырмақ пулза еретіне курза, палақ он череде ғыратына, она пәлмеде педевар. Баставадым, басағалмар қаласы Аркадий Павлович бәй шағын ғышында. Бұл педе пожарғанны, кулянны, шадери вежергенни туйначы Аркадий Павлович. Калама, но чында ергелі шин шаке балына
шәкінбек бұл зердеген ябалына шымылын пықсайыр жерзема неменле бұлдараймыз. Бірін нация югіме шав жылдынжек пиде вайланза шекілензе кайры. Аркадий Павлович күндада калас болады аяқрадыраған зен жуынже пулман. Бұл чи малды ретре бұлны көйінбеді. Тюрек каламала Аркадий Павловичын менезем, шуғыжызем, бұл уже шуғышын, бұл үтлашы шала кірзегезе паттарада шуғышын бұл манишандал. Аркадий Айдак шырны статьяран. Чываш телги вода мадылдырегенже Киев ружебе пірвіғытра хейн патшалықне дузағыма бұлдарына халық челги жазақ бітме бұлдарад. Шучандалықра чыржунзембе үзендіранзем жуғалны бегех, бір піжік халығын челги бітнеде, пөдім әдемлікшін құрушла жуғаду. Аркадий Айдак чываш астяғызембе, тепчевжізембе, ширавжізембе, вылжутра Геннадий Волков академикпа, Яков Уксай халық паечебе тада ытызембе шивых туслашна. Хейде ял культурине адаландыра сижень нумайдырышна. Шавнамай ажактырахенче хейвығыденже культура жүржізем, шкулзем, ажаз-ажызем, больницызем, аптекызем, лавказем худаяны. Тван халық культурине, елы ергене, историне упразах варастелевбе, шак ялда пиндедігір сагырвындватыны шулда хрещен келен музейне ергелене. Музей чываш халахен вунды хырмыш өмірвеженчи тада шириммеш өмір бусламыженчи кун жулне эшхелне зынлать. Ол пиден умай совзем білетші. Тем более елік ведь ют чілге, ют литературна да врентневечха. Вильям Шекспирне сонатызыне наизусть калачывал. Роберт Бернсонне да. Паранаран не брендим, камле память. Мана глачилась математика, число зене лайх, асту заялан дитя. Дата зене, астуаны памын шуралнугуна даранаран астувакны булдым детче, шутледзе. Варажембек савану май глачивал, боже мой, ой-ой. Мана был мжуклик кенеге булатарны блеттер. Абай ведь, абай зем мен голына шузем. Чернышевский, он что делать тогда ведь? Ой, он да... Пиде нумай гневе буланы. Аркадий Павлович пур енебе де калас платвал, пиде пызык шайрадан жин. Вот пиде нумай вулачы. Он ба калашма пиде интересличе. Хотя теменле тем ба калашсасында Аркадий Павлович сананнан ачы, он ба калажа мала тысма булачы. Экология енебеде, политика енебеде, культура енебеде, искусство енебеде. Штандока тубача вагатнявал. Хыжавыл шеврачы. Тілде пақчара пақса жүретші шорғы бедігнатшы девал. Ода чхалде күжімінде шорғы бебелтні. Виноград сем нумайлат садылдарына. Алыча, пәжік пирнбешнізен жән бұзықрақ шап сары тұғын жадулайд. Алыча да бор, тем де бор. Қышпырде бұзізден вилзен шырлады өдеш. И прям мағыр заудап. Аркадия шак шырлазы едешізе құраймарын ветха. Шаблах шумрабек Аркадий Айдак. Унзасы хыйлартны евысен гашлавебе инжеде заланать. Ырыяджы, чудо сценария унба бірле ішлене. Ана живых пельне е унчинчен илтне жинзен ывыле херень. Моногызен чун жерінче. Педем чываш халыген останенче упране. Унун пужареве ажактырыгенче халиде бурнатьха. Шель, шержевра он баурых нигамда усу гурмас. Аркадий Айдак ширзах варнынчен. Антуан де Сент-Экзюперин кашхивежеве евр джухне мана премар булышна. Онын герое Ривьер шымыл жул шыраганзене чаплахуравлать. Шула духмазыр выл евр ешімыл буласыне пілме майжук. Чываш калан обегех. Ырлажа шула духсан балла, ыредем эштузан балла. Эбде шавынбек пулмадырышым.